Njoroge wa Githĩnji atiriha ndereti ya mĩrimũ ya matũ Joke juge ona ngirisi yakwa ikinyire nginya ona county executive yambiriirio ni governor Anne Mumbi wa iguru o hari ari ni amenye ni the studio ngi represent andu a Kirinyaga. Good, karibu sana. Ona mbere ya Kamau Akangethe uthiete na mbere no nyende gutuma rambirambisi yakwa kuri speaker wa Kirinyaga ni arakoretwo akiurirwo ni guka wa kwina
ngwenda gucokeria bunge ya Kenya ona gacokeria executive ni guturetera CIDP na turamethie through the budget committee and finance nera cokera thiini wa bunge yothe nera hituka the CIDP nera hitukire na ko maundu maria twakorio tukirira Wanjiku Kirinyaga rira twekaga campaign na maundu macio mothe ni mekiritwo thiini ni turarorire turakora ni mekiritwo CIDP ni uhoro wa agriculture ni murore uhoro wa health ni murore na uhoro wake o hau tukuuga CIDP ino iragurire project isi kuma kwi Kirinyaga County Mountain Blueprint tondu riria governor okire Kirinyaga agaire county maita mana Kirinyaga Central tukiuga egwitwo wellness health and wellness tugithie Gicugu tukiuga governor akireta dream yake akiuga egukorwo iri tourism and resource and tourism tugithie Mwea tukiuga egukorwo agriculture tugithie Ndia tukiuga egukorwo industrialization na ni turaona dream iyo ni hingite for the last 5 years maundu mamwe kumwe na kumwe ungithie Kirugu ya ni turakeirwo thibitari ni raumire from level 4 irathie level 5 itigaritio handu hanini tukorwo tukihingurirwo ikiupdatewo itwike level 5 hospital uguo no wona dream number 1 iyo ya sector ya health Kirinyaga Central ni hingite which was in the among also CIDP area ya 5 years tungithie mwena wa Ndia industrialization ni turakiro industrial park na ni muratuonire turi ma MCA turari Tatu City na governor witu tutongoretio ni governor guthoma tone uria mareka industrial park murokete ko benchmark turokete ko benchmark Tatu City turehetwo ni governor riu tungethie tukatite muno foreign travels tondu nayo turenda bia icio ikorwo ikirutira Wanjiku wira Aya kogo tuna industrial ekunedia Girigasha ni Mwea kuna kumukita te horo wa Girigasha mwena wa Mwea mucere no turarora ungiona ni turageire na dam ireretwo Thiva Dam iria kuhota gukorwo ikihe andu a Mwea mai nigetha mathie na mbere na gukorwo magiproduce mucere wao kwa wingi ungirora ni turakorirwo thirikari ino ya UDA ni rakorirwo ikiheana subsidized fertilizers na ni koretwo igikinya Kirinyaga andu ni meyandikithirie na ngikorwo etire rakinya no igukinya tondu already ni turi na guidelines cia kuheana the subsidized fertilizers no tugukorwo nginya na tomato factory oko Mwea no turaka tomato factory oko Mwea no tura andu acio ma Mwea mabuti macio ma Mwea ni megukorwo magiko value addition ma mucere ni tugukorwo tugithondeka ona no tukorwo tugithondeka mabuti macio magathondeka furniture ni wiguite governor akiaria boro wa that factory value addition of the rice husk na kuongerera thogora wa indo icio ciumanaga na mucere na mucere-ini Gicugu mukuhete ki Gicugu tukuhete tourism na resource center tariu Gicugu ngirora ni turakeirwo Thiva Dam na ni tugukorwo pia na affordable housing tukarora tukona twina nginya ni tukoragwo na cultural site Tandarasa ya Ngai Gicugu ni turi na cultural site ingioka ikavisit ona igatuhe revenue na tukarora tukona twi mukawa wetagwo Kaso na ni uthiaga uthiete ukaingira Mount Kenya ugo twithondeka karuti kambatage nginya Mount andu makambataga kuhaica kuria nyona mugithie hike kama wakangethe ona ni uthiaga hike mukambataga na gacira kauri ona ni ukona nginya thongo makiuma Ruraya handu haguthiagiro njirera ya Nanyuki ya Nyiriri makabitukira Kirinyaga magathiira Kaso mathiereire Kimunye tauni maingirite makaingira Mount Kenya na magathi makiroragira nginya Thiva Dam tondu na Thiva Dam outskirts icio kwa the surrounding ni tugukorwo tugithondeka good macio maundu macio magiro ukinyania na miaka 5 maundu macio mwaka nitumani amwe matingikinyanira na mwaka umwe amwe ni long term no ungirora thiini wa our 5 year plan mamwe ni mari thiini wa 5 year plan tura hope no tubote kurutana 5 year plan neguo haya hari mundu etagwo Justin Kenywa ni arakugeithia rucine ndageitheka na Kenywa renda kumenya atiriri uri ku haku ogehira tondu ra
to kwa ni wa kaunti ya ba wa haito na ile teya na ida ida ne ko ne turakora ngirete motions torajire ndare ile motion gender based violence center na tukiro motion ya based violence center kule General Hospital. Number 2 ne ile support ya center support system na tukole na support center ere atunya ona azuli testing otene nigetiga na merimu yo ya cancer ikithie igitherema uguo ni turarorwo tene na ni ndokira motion cancer ya center na ngetha tukunde tumai no tondu uri kugweta thibitari ya maita maigana kuna solution eha na ndu no nyomete wa timia kuma Kenya kama gidomo inyuothe ni turacitereria